I auto je upaljen, bez buke, goriva, filtera, servisa. Ugradnja električnog motora koštala je oko 15.000 maraka. Na vozilu je iskorišteno gotovo sve što se moglo iskoristiti, tako i sa pedalama, znači kvačilo je jednako, kočnica i gas su isti, znači dodavanjem pritiskom znači pedale i gasa vozilo znači brzava, čim skinemo nogu, pritisnemo znači kočnicu, vozilo ima znači sistem regenerativnog kočenja. Snaga trenutnih 10 kW odgovara njegovoj bivšoj snazi od 44 kW dizel motora. Baterija omogućava vožnju od 200 km za pola marke, nakon čega se mora puniti 40 minuta. Baterije nisu limitirane. Uštede nisu samo u gorivu. Investicija bi se trebala isplatiti za 6 godina. Ima jako puno, da kažem, pozitivnih reakcija i vjerovatno vrijeme će pokazati koliko je ovaj sam projekat imao u tom smislu uspjeha, da jednostavno zagovaramo za tu ideju očuvanja okoliša. Auto se bez problema registruje uz atest iz ovlaštene kuće za atestiranje. Registracija auta koštala je 180 umjesto ranijih 480 maraka. Nema više ni plaćanja naknade za zagađivanje okoliša.